iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya ti kinunam, anali iha. Nag-aplikar ka para Cyprus. Uwan, Daddy. Naskan ka di pa nga aramidam dayta kat nagpintas mo ti trabaho may ti may isang ospital dito yung syudad. Uwan, dumakdak ka lang dagiti duwang apuyo. Aga school danton. Kan may sa adamat trabaho ni Ricky iti may sa asang nga ti gobyerno. Uwan, Daddy. Ngam saan nga umdas ti sweldo mi, nang runa kat private school mo ti pagad-adalan ta. Ala ka di so. Kat anya nga rod ti kuna ni Ricky. Nagsaritaan min day ta, Daddy. Umunaak nga agaplikar, sumaruno ka no. Saan kayo amaawatan? Engineer ni Ricky, nurse kamet. Angam naskan kadipay nga agabrod kayo. Uwan Daddy. Nalpas kami ang nagsarita ken Ricky. Uray kat agpadamot ti pagilian a papanan mi. Kan adamat ni antisolidad a mga iwan kadagiti anak mi. Alakat masapol nga roda sweldoan nyo ni Antiyo. Uwan, Daddy. Saan nyo pagdanagan dayta? Uwan, Daddy. Pumuno na lang ni Anali amapan. Sumaruno Alakat adda kada kayo dayta no anya ti plano yo, Ricky. Kan plano mi kanya Anali, pa-renovate to'y balay. Ano siya kamay sa awan pa'y mat ti parikot iti balay? Agpa-extension tayo, Daddy. Uray kat nalawa pa'y matilote di tamasikigan na. Okay. Kan may sagana matan ti panagadalang iti anak mi. Manula atawanan kat college dan. Kasi di na kunak adda kada kayon dayta. Tauray anya ti ibagbagag kat dayta matlakay kayat yun ti masusurot. Kaslaawanan karbengak dito balay. No, may papahan ka na gitandak yo. Awan parikot. Aywan na kida. Agyaman ak, antisolidad. Nadakkel damat kit din. Nalaka damat ang makawaawa titi sao. Uwan matkiti, Auntie. Kaano nga roti flight mo? Entun umay alawasan, Auntie. Alagan anad kay Chay. Awan parikot. Safe kami di, Auntie. Ada staff house ti ospital. Nasaya at nukasta. Kun adamat kit di option. Mabalin mat nga agabang kami. Kay kayat kun dagtor. Ay katun Ngam inton adan ni Ricky. Mangala kami iti apartment apag naadan mi. Para staff lang ti bagbagak a dorm, Auntie. Katun Uray kat may samot lang a syudad ti ayan mi. Ken asidig ti project site nga ayan da iti ospital nga ayan ko, Auntie. Ada akong dito'y dorm, Ricky. Nasayat Ang ada jet lag ko. So nga iinanakpay. Inton bigat pay lang nag-report ak iti ospital. Sige, aganat kang orodita. Awan parikot. Katay application mo, ipalo up mo na. Uy, umawag ka kinton bigan. Kuma, makasaruno ka matlaan iti mabiit. Una. Awagag tumot ni dadin ton makariingak. Basta ibagamlatan kada kwada. Sige, nakaturog sa ni Daddy. Sige, kastapay nga rod. Bye. Ay, agyaman na. Diyos ko. Tarabayad na kuma. Wala di. Sumrek ka nun nga trabaho inton bigan. Nasaya at nga ron no kasta, Ricky. Kung gaya, i-follow up ko ti application ko. Tabarang no iti sana mabayag kat makasurutak ka ni Anali. Nasaya at Barang no makaurnong kami. Kat matuloy ti panang patarimaan tayo iti balay tayo. Nasaya at launa, iho. Wan, Daddy.
Para matlahan ka na iti nga anak mi na gito'y panagsalukag mi. Masapol ti panagagawa. Dayawan kayo iti dayta. Kat sapay la kumata mataginayon dayta akinasaldet tiyo. Ken tarabayan na kayo ti Apo, Ricky, iho. Dayawag ti kinaagawa dagiti agasawa Soledad, kabsat ko. Angam dagiti laeng anak dati pampanunutek. Apay manong dado. Mapanawan da dagiti anak da. Tanya kumapay lang ti sapulan da iti sweldo da dito eh. Kasta nga ti tao na maminsahan. Sana mapmapnet. Amo ka. Angam amo mading ko. Saan na siya'y awan panagtalag ko ken ka ang mga iwan kadagiti anak da. Angam sa balila ang numismo ang naganak ti mga iwan. Adda puntom dita, manong. Kang runani ti amin, sa balilat ta. Numarik na dagiti anak timpara ti pambatag, dagiti naganak kadakwada. Husto ka. Isungaro da saan kami di anangalay ti yaya daan nalikan bong. Kat sikalat ta ti kinasarita da deklaring anangaywan kadagiti agkapsat. Uwad garod. Isunusapay ti saan mo maten anak asawaan ading ko. Saan mo? Talaga lang awan panggap ko makiasawa. Gapo ka di, iti panangasawa iti sabali niya boyfriend mo. May saday chay. Nadismayaak. Iso nga rod. Naupay ka. Kaya't awanan inasasikasom ka dagiti nagharem kan ka. Jakman amo, napay namin pinsan na naupayak. Iso nga awanan tiganas ko pa'y. Saan ako na nakiasawa. So, musta na iti umunang aldaw mo iti work mo, love? Awan magparikot. Nasaya at matagiti kakadwak. Agpapantihead nurse me. Nasaya ta? Kan ada kadwak a doktor a Filipino kan Filipina a nurse. Mayat no kasta? Kan ti nurse, kadwak pa iti dorm. So sa anak ang may kawa. Good. Kasano nga ron? Anya ti ba nagti follow up mo iti application mo? Kunada mo, nga urayak langan ti plane ticket ko. Ay, mayat makasaruno ka adakos kanya. Well, amang ano next week, adak mo't langan dita. Sige nga ron. Kat, kumusta mo tan nagiti ubing? Sapulin da ka, ngam italang dita. May ruwamdan to, nagbayag tan dita. Ala nga ron, kastapay. Time to sleep kami. Masapat ti duty kintod bigan. O sige, ingat. Oray na kayo matita. Bye. Love you. Love you too, honey. Oh, kaano lang nga awan niya anal iti dan nami. Nga marik na akong ti iliw ko. Isumot ti ko na kanyak ni Ricky. Taimawag ka no ni Anali kat agpakmakumusta. Nagloko tayo dyan nga ubingan. Tadinak man lay nawagan nga ore apagbiitlaan. Nagsarita kami. Uwan nga rod. Mamangan no na bandog ba't? Sa bagay, kasta dagiti OFW. Basit lang ti inanada. Naimbagkit di ta profesional ti inyabrod na kunam. Saan a domestic helper? Wano katulong a profesional dito eh. Uwan, ato ti kasta ading ka. Ala, sapay ko matamaano sanda nga gasawa ti trabaho itchay. Ano sanda? Isumat ti kinayat da. Tarimaan yung ganti palay kayo, Lola. Wan, ako. Agpaarami da kano iti extension. Bali, sunto ti kwarto yung agkapsat. Ay, kasta ka ni Lola. Manong kaya man atawad na daddy kan mami iya abroad, Lola? Apok. High school kayon ken Ruby nakapsat mo. O kayo pahababasit iti napanday iya abroad. Manarod, Lola. May iliw kaming kadadadi kan mami. Mano atawandan ijay. San kayo kadipay anairwam iti kaawanda? Agbakbakasyon ka ba ta? Wanmat kiti Lola. Ngam, magasam? Kapautan ng ti 2 weeks. Sana bale, tapara kada kayo, ti adayuda apo. Nang runa, dandani kayon agkulehiyo kani ading mo. Lola, isong agsingsingpot kayo ha?
Igaadyo kiti ti agadal. Tapno saan mo ta masayang ti bannog ken sakripisyo dagiti naganak kada kayo iti adayo. Wan lola, niadin ko kit diyan ti bagbagaan nyo. Tano dagtuma, kadwa na dagiti barkada na. Ay, sus. Sana mabali na may sungsong ti ade iti mati. Kasama ti bagbagakan ko na lola. Namialang-alang na. Alabay amta kasaritak to. Wan lola, tano dagtuma, di nakdengdenggan. Nagipulong man ni manang kada kayo, lola? Saan? Imbagakan ko na, abagbagaan na ka. Ngayon na ibagana, ano dadto makanukot saan mo adengdenggan? Makaumamat ngamin tip ulit-ulit. Saan ka kumaamaluksaw, no palagi pa nakatikapsat mo, apo? Laglagi pong marigriga at ang damami kang dadi yung ada iti adayo. Agbirbirok na iti agpaay kada kayo. Lola? Iso nga igaidyo ti agadal, apok. Panunutan niyo kumatirigat na ijay. Sana basta-basta ti mayadayo iti pamilya. Saan niyo kumaasakitan tinakam no bagbagaan na kayo, apok? Nangruna kan Lola Solidadyo tanakan anos kada kayo. Sipod na ipas ngay kayo, isun tinangayaywan kada kayo. Akadwa ni mami yo. Wan lolo. Pagimbagan niyo dagiti bagbagana. Nangrunakan ka, Robin, talalaki ka. Saan ka unay ang makibarbarkada? Kan pilyam dagiti pakibarkada. Wen, lolo. Liklikam dagiti barkada ang mangisungsungkan ka iti dakas. Ha? Dagiti aginom iti arak kan nagsigarilyo. Saan na nasayaat dagita? Nangruna kada kayo nga agtutubo. Wen, lolo. Saan kayo ang madanagan? Iga-jukit diti agadal. Tadayta ti kapatgan atawid yo kadagiti naganak kada kayo. Na ito ikat saan apulos amatakaw ti sabali. Naawatam Robin apog. Wen lolo. Okay. Kasta ti kayat ko apog. Good boy akanayon. Kanayon mi abagbagaan dagiti anak yo. Kumano adda panawin nyo, awagan nyo kumamot ida, anak. Dad. Nangruna kan Krisi, tila ang iliw na kada kayo ti bagbagana, nangruna kan daddy na. Amoy mo ten, daddy's girl ti apo ko yo. Agbin naliktad damat. Ni Mat Robin, kailiw na kakano. Amok man lagi nga ubing, agbin naliktad ta. Makaama ta babae, kat makainamad ta lalaki. Talaga kasta. Akit kas ano, kaano kayong agbakasyon kan Ricky? Makitan to, daddy. No siyak, alanganin na makabakasyon na kiti dayto a December. Nag-resign ti may nga staff mi, kan kurang kami. Kasta ka di. Ay, sakit namnamaan sa dagiti anak yo, sumangpat kayo iha. Ni Ricky daddy, parang no iso ti makabakasyon. Okay. Ay, gayam, dad. Kumusta ti construction? Finishing langan ko namat ni Engineer Caspe. Nasaya at ano kasta, daddy? Umalis tumuntan dagiti agkabsat kadagiti na ituding akwartuda. Tapno, makaaliwag say damatan ng runa iti balasang apuyo. Uray ni Robin, masapol na ti medyo nalawa nga espasyo, gapi iti pa nagdraw-drawing na. Dad, dahil tati may saan nakapanunutan mi, anang palawa, tani, architecture mat nga tinapilit apo ko yun. Awan katsapay la kumaiti apo ta maiturpos na. Daddy, sige nga Rodan, makaturturog ako. Baliwag to ti makibidyo kul kadakwada. Bye! Bye, anak! Sapay la kumata makaturpos dagiti anak da. Tapno saan amasayang ti sakripisyo da para kadakwada. Lading ito, no saan ang makagidan kan kang bakasyon lakay. Anyang arot ti mabalin? Sikala ko man ti makaamo mangilawlawag ka dagiti anak ta. Una, anyang arot? Sana bali, abangan no by March kat makabakasyon ak batlaan. Hindi iso. Agan anos tayo laang, talaga akas na?
Kung kaya, kumusta di application ta para Canada? Awan pa'y nga ron. Awagak tumanin ti agency amang ipagpag na. Napimpintas ti future ta. No ija ti pakapanan ta. Maalat ang tupay ang nagitanak ta. Ikararag mo Wen, sapay lang ko ma. Tama kapanta, bagat. Kasapulak ti AutoCAD, mami. Kun ko ma-upgrade ti computer ko. Tapno sana ka marigatan iti drawing ko. Huwan anak, oray kat agbakasyon ni daddy. Isunto ti katwa magumata. Yes, mami. Thank you, mami. Love you. Patpatin ka mat anak ko. Saya atom ko mati agadal. Wan, mami. Don't worry. Palubos ti apo. At danton arkitek nga anak yo. Maragsakan na ka makangag iti dahi ta anak ko. Sige anak, agatnad kayo dita. Sa anak ang makapagbayag ang makisarita kan kata, naka-duty akpay. Sakto lang ang break time mi ngamin. Wan, mami. Aganad kayo matdita. Bye. Bye! Yes. Magatang kumatlangan ti kasapulak. Talaga alabnak ni mami. Iso asaya atak mat ti agadal. Adan samat ka sarsarita may tayo ti cellphone mo, apo. Nakaragragsa ka. Ha? Ay ni mami ti kinasaritak, lola. Ngamin, ada kasapulak. Kat di mawata kiti igatang ko. Kasta ka di. Sumangpet ka no ni daddy. Kat isunto ti kadwak agumatang. Isunto ti mangtad kanyak. Kasta. Sumagpat gayam ni daddy. Wan, lola. Angam ni mami. Ni mami ti kailiw ko. Saan mo kailiw ni daddy? Kailiw ko Angam mas kailiw ko ni mami. Anyan lakit tinday ito nga po. Makaina ka talaga. Wan, lola. Nagdungo ngamin ni mami. Day talaan tayo madayumat. Nulang agbakasyon ang makadwa tayo. Alagan anos kayo laang. Nibag tulang ano makapagturpos kayo mat. Taag furgon dansan, dadadi kan mami o. Wan, lola. Ket no adanton trabaho? Saan kun to napalubusan ni mami nga umadayo? Ay, katuon Iti kasta makapagdidan na kayo nasa nga pamilya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kahit hati may nga iliwag ading ko, di makapagdidin na damanan asang kapamilya. Katuray matdata manong. Lakay kan bakitan. Kumaakit makadin natapay mo't itinapaot basit daan na di kan dagiti apo ko ta. Hanang runakat adon ti marikrik na iti bagi. Supay Ang mabiit lang nga palabsan day ta, saan ang mapupuutan, agturposton ni Chrissy iti nursing. Wan. No, danton pagsapulan da. Di pa lang atag for good da anali. Kinasarita na kaghayam ni Lola Solidad. Wanlo. Saan mo kumakagura, wano lagi dawan ti panang bagbaganakin ka. Tapara matlaang iti pagimbagam. Da kayo kan manang mo. Maawatan mi, lolo. Panunutin nyo kumatirigrigat wano sakripisyo da ngay madayo. Tapno maisagana dalaang tinapintas ang masakbayan niyo apog. Yes, lolo. Iso nga igadyo ti agadal. Tanay tamat lang kat para kada kayo kan tawid yun ta asaan ang maagaw kada kayo iti sabali. Maawatan mat lang apog. Loud and clear, lolo. Napaot sakit di ti bakasyon mo ita, Ricky anak. Wandan. At ang amin as-asikas wag iti Manila. Isuaya. At pa Manila ak mananinton bigat. Oh, kasta ka di. Uray ni Anali. Sumangpatmat na dyan. Para iti interview mi iti Canadian Embassy. Anya. Wanda di. Saan mi pa yan ay bagbaga na ito kanya Anali? Ngam, plano mi adwa ti mapan iti Canada. Kasta ka di. Di mapanawan da kami gayam. Para matlaan karagit ti apo yun ito, daddy.
Alakat awan maaramida kanak ko. No tayo tatinamnamain nyo, makaita di tiginawa kada kayo. Sige. Unad, oray kaya't adamat daan ti kan nagitido nga ubing. Saan mi pa'y mata basta maalay da ichay? Anya? Alaan nyo mat ida. Wana, ito makapag-citizen, wano mabalin min nga alaan ida. Adagayang plano da akas tama anong. Bueno din ko. Ayawan nga rod Datay tulat ta ti mabatbati ditoy. No pa'y mabayag pa'y dayta, syempre, ado pa'y titawan apalabasan da ijay. Sa mabalinda nga alaan dagiti anak da. Talaga saan da amap-map na kaya? Nagsayaatan ti trabaho da dito, igam nag-abroad da pa'y laan. Wen nga rod. Kat ita umakar da pa'y iti sa bali ang lugar. Ano da tuma, natural iti tao dayta solidad. Ado ti kasta, saan amap-map na? Ha, wan makit di Kasla ijay istoryada. Inarapaap na ti maaddaan iti bisikleta. Nakagatan. Kalpasan na? Saan anapnek? Kat inarapaap na ti maaddaan iti motorsiklo. Nagatang naman ti motorsiklo nga rapaap na. Wen, gamiti saan na nabayag? Inarapaap naman ti makagatang iti kotse na. Kayat na asaon talaga asa na mapmap day tatao. Husto ka, solidad. Sa bagay, awan bayad ti arapaap. No makapan kayo ijay Canada, di mabati kami manan kadalolo, Daddy. Uy, Robin Barok. Oreawan kami, agsingsingpot kayo. Igaid yun, ti agadal. Wen, Daddy, saan kayo ngagdanag? Promise, addan to anak yun nga arkitek. Good. Isong adda kami kan mami yu ijabro da mga imturi ti ilumi ka na kayo, tapno makapagadal kayo. Thank you, Daddy. Wala. Orayan nyo ni mami yu. Sumangpad, tada interview mi adwa iji Canadian Embassy. Kaili na kay unayan, mami. Oray siyak mahat, anak ko. Mami, agpaiso ka di asumurot kami to, kinimanang crazy ijay Canada? To, ano palubos ti Apo. Agam sinibiyagak tupay nga ta, numapan kayo. Allah, anyamat tayo tang ibagbagayo, Daddy. Saan tayo nga mo? Saan tayo amay bagano, kaano ti panangala kada tayo ti Apo ang marswa. Katne, adon ti marikrik na kiti bagit. Longlib kayo pa'y, Lolo. Isupay, Masapa lang maura yun ti panagturpos ko, Lolo. Kung siyak to ti private nurse yun. Nagsaya atin no kasta, Apo. Uwan, Lolo. Iso nga igagad ko ti agad-adal. Tapno may sakton a nurse. Kat sakton ti mga iwan ka na kayo. Nang ron ano awan tupay trabaho. Nadlaw ko, analiday ni Daddy. Gapo iti? Iti plano ta, amapan Canada. Kat ayaban tantumot na nagtito ang anak ta. Numadanon ti aldaw ang mabalintan nga alaan ida. Nadlaw ko matkat di ta. Ngam idinagsarita kami. Awan maramida kat ibaligi yung baligi matan. Kuna naman. Man nakaawat ni Daddy. Awan apulos makunakan kwa na. Uwan, naimbaglaw na yung ama. Kan uray ni Auntie Soledad nakabsat na. Apaya nagbakbakit na balasang ni Auntie Soledad. Tinayistorya kanyak day di mami kat frustrated iti first love na. Kasta? Sipod iti. Kasla na upay namin pinsan. Kaasimot nga roda. Ado kanumpay matinagar-aram idikin kwa na. Ngam dead malaangan kadakwada. Kasta gaya? Maturog ta. Tamasapa pa'y tibiyahe ta inton bika. Makita ka talaga na nga to ti arapaap na giti agasawa. Wen nga ro, dading ko. Saan ka ang masinunoo? No, anya talaga tirik na dagiti agkapsat. No, naragsak da. No, anya. Naragsak da, ta makapandan to iti sabali a pagilian. Ngam ni Chrissy, di babaeng apo ko ta. Mariknak, ano mapalin? Saan na ka, apanawan? Wen nga ro. Agasam ti kunana, inton makaturpos ka no, ken anay iton anas.
Kat na makapasa iti kinanars kat aywanan na. Wan, iso makunak ka talaga na singput ni Chrissy. Oray mat ni Robin, ipaspas na ti panagadal na. Ay, kunak lang agforguden dagijay agasawa no makapagturpos dagiti anak da. Ngambidot ta ading ko, tanda pa'y gayam sa bali a plano da. Tidakes na kunam. Di kayat da, alaan da dagiti anak da, adi kayat da asawat. Umadayudan kada tayo. Las ka nga awatan ta ti pagbaliwan ti amin, ading ko. Ay, sabagay. Saan ta mabalin alapdan ti plano da? Tapara da itay ti pamilyada. O kasano da itan anak? Na-deny ti application mo ijay Canada. Kalpasan na, nag-resign ka pa yan ijay trabaho. Uwan nga ron, Daddy. Anya nga ron ti plano ita? Agbiro ka kiti sa balidan. Di agsina kayon. Bumirok kami kano iti sa bali amang ipagna, Daddy. Nakapsot ti naalami anang ipagna. Daytan ati problema. Ngam no awan lata. Padasak pailaang ti agapla iti sa bali apagilyan. Ada nakita nga open ni Jay London, Dad. O kita ti pagsaysayatan na anak ko. Ngam bayat ti kadak pailaang ditoy. Asikasun kayo pailaan. Anya? Gusto mat kedi, ta makapagdidan na tayo pa iti mabayan. Sakbay nga dantumanan pagserka. Mayat kit di no saan kayon nga makapanaw, Mami? Saan mabalin ajak sumapol iti sa bali apagserkak anak ko. Awan gastusan tayo. Sana bali, Mami. Ada savings mi kin manang. Anya? Kan adamot ni Daddy nga gipatulod iti gastusan mi kin manang? Saan mabalin nga iso lang ti agtrabaho anak ko. Masapol nga agtinulong kami. Mami? Sana bali. Agbiro kak pailaan. Mabayag pa'y sakbay ang makapanawag. Sige, Mami. At least kat makadin na kayo iti medyo mabayag basit. Sana kas idi. At 2 weeks wano talo alawas laang. Anya lakit din to'y anak ko na ya. Barukan nga mamaspoy kapailaan. Kumusta nga ro ti trabahom di tala kay? Panparikot. Nanamay ti trabaho. Kan dakdakkel ti sweldo nga mitinaggapuan ta pagilyan. Nasaya at nga rod atan Enrollment man ang dagiti duwang anak mo. Kan agenter ni Chrissy. Saan kayo ngagdanag? Agpatulod na kadagos. Huwan lakay. Okay, kumusta kayo magditan? Ken anya ti plano mita? Ada oven ni JUK. Na-submit ko amin ang requirements. Anytime from now, ma-online interview ak. Mayata? Ngam kay-kayat ko, di tamat lang kumakanada ti nakaumayak. Aganos tapay lang bakit? Sana balit, kita no kasano? No kasapulan nga ang guray ti sumagmamano tawel. Kastam tiramidin ta. Mapan kapay lang aro diti sa balya pagilyan. Uwanan anya kumapay. Mga alaga lang iti duwatawin na kontrata, no bilang. Kastamot talaga. Sana bali, ospital matlang ti pagtrabaho ak no bilang. O sige nga ron. Kahit nagitang kapsat. Napanday jay universidad, asikasuan dati enrollment ta. Nasayaan. Kat ni Chrissy mo't, asikasuan na mo't ti internship na. Saan la mamin anong aglabas ti aldaw? Agturpos ton ni Chrissy. Huwan lakay, palubos ti apo. Alang Ruden, maturog ak matan. Maliwak naman ang ti umawag. Sige, agan-anad ka dita. No problem. Uri na kayo, Mel. Bye. Love you. Bye. Love you. Sayang. Kunak no, makapagigdan kami amapan ijay Canada. Ang mala. Agaplikar laangan iti sa bali a country. Kunak maturog ako nga. At chat ko iti messenger. Tisigod akadwak ijay Cyprus na napanan ijay Canada. Ni Winnie. Kachat ko mampay. Kumusta nga tan? Imbag pa'y kan ko na. What a small word ka, no? Nakita na ni Ricky. Chat back ko man.
Sigod akadok ijay Cyprus ni Winnie, Daddy. Kasta ka di. Balasang pay la dayjay. Saan na pa'y matakayat ti makiasawa, tadan sa pa'y may sa akabsat na pagad-adalan na kanu. O, dahita ti problema. Lumaminsan, saan matahos to dahita? Baybay amon no may sakripisyom ti bukod mo apakasaknan para kadagiti kakabsat. Sana balin ako ma. No, dagiti tulungam kat saan da sayangan ti sakripisyom. Tirigat na, adu ti saan makaturpo sa matultulungan. Dahita tinasakit. Ay, uwan gayam, Daddy. Saan ko gayam anay baga? Agpamanila ak no bigat. At the interview ki embassy. Iti nag-aplika rami sa London. Uwan, Dad. Barang makapanak iti mabihin tani. Mas daawak, tawan mat remittance ni Rikin. Kasta ka di. Di na udi ang nag-chat kami. At da ka nung basit parikot iti employer na. Anya? Uwan, Dad. At da pa kariribukak. O, anya dayta? Saan ko nga mo, no? Rumba nga aramidak da ito eh. Te anya, anali? Ti, agimon. Oh, anyat pagimunam. Ada insen kanyak ni Winnie, a picture da ken Ricky amang mangan iti may sa restaurant. Nakaragragsak ta. Sa bali ti closeness da. Anya? No pa'y kunan ang accidentally nagkita damanan. Dayjay, nanganda iti restaurant ta inawis ni Ricky. Oh, saan ay anasingad agayim mo? Kan nakadwampay aner si Jen nagtrabahuan nyo? Undan. Adwa-adwa ka ken kwa na, uwan no ken Ricky. Saan ko nga amo, Daddy? Mariribo ka na. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kasano daytan, numapanunot niya ikiti agloko, ijay. O, sa bali salitaan daytan. Kay sus, nagdakasan dayta. Angam sapila kumata din tumapasamak dayta solidad. No kaano pa yan nadakkel na kiti anak dan? Daytan ti bunga ti panagin na dayod. Tikit di mo ten babae. Amo na lang aron nga da asawa jay taon no bilang. Angam kas iti na kunak. Sapila kumata agpatingkala ang iti aggayam ti relasyon dayti dayjaya babae. Kumaa. Gam amo mading ko, uray tayo na ata kayo wano nayupar iti danom, no kanayon amadadang, umapoy mat wano sunggad. Aniya? Nasa ugayam ni Daddy dayta, Auntie. Basak na naklaan kan ka, anak ko. Ikarkarigatak nga iwak si iti panunot ko dayta, Auntie. Saan amay sina iti panunot ko? Awad pa'y makataon ni Ricky, ijay, ngamne. Nagarami dan iti kalukuan no bilang? Saan ko nga amo, Auntie? Saan tayo mat amay bagat isulisok? Awad matkit di Italaang anagin na dayo kami. Sipot pa'y. Agtindan na kami akanayon. Uri idada kami ni Jay Cyprus. Nangala kami iti apartment mi, imbes nga ang naadak iti dorm ti hospital. No apay kit di Di kay lakit din naggidan. Wan nga rod, Auntie. Anya pa'y ti maaramidak. Adan ijay, kat nabati Kat anya nga rod ti plano bita. Kas iti naibagak kini Daddy. Saan pa yan nagpatulod iti daytoy abulan. Nadiling. Anya ti kuna nakakit di. Adda ka no problema ti opisina da. Kasta. Akan patuluyok ti mapan London, Auntie. Makaamuditan. Saan ko nga igasang-gasat ti panagadal dagiti anak ko. Anak. No saan nga agi patulot? Awan mabalin. Doon abulan, asan ang nagpatulot kini Daddy Ading. Iso masapol nagtrabaho ni Mami. Tanong saan? Agsardeng tang agadal. Day tangarod kat.
Apay ngamin. Tidakas na. Doon alawas ka no asaan na makontak ni mami ni daddy. Anya? Iso ang mariribukan ni mami. Naimbaglangan ko na. Tada savings na. Kasano na may boss? No kasapulan nga agsardengag. Ta si kapel at agtuloy. Tangay dandani ka nagturpos. Kasta ti aramidon tayo manang. Daita ti saan amabalin anak. Sana bale, into next week, ag-flight ako na mapanji London. Ay, sigurado ang mabayag kayo mananati makaawid, mami. Lakit di anak, ang adamat video call. Mami, Agiin nin nanos tayo anak. Saan ko maisiakripisyo ti panagadalyo kin manang mo? mami, love kayo. Aganad kayo kuma. Kasta agmat anak. So nga agsakripisyo para kada kayo. Angam ni daddy. Hate ko, mami. Saan anak? Saan kayo kumang agimula iti sakit tinagam ken kuana? Ngambad ni daddy, mami. Saan tayong amo na niya tinapasama ken kuana? Saan ko na makontak? Oray iti messenger. In black naksan. Uray da kami, mami. Saan min a friend ni daddy? Kan uray ti gayam ko kan kadwak idi jay Cyprus. Anak kamit na ijay. Kan nakadkadwa na nga agpaspasyar. Saan ko man ta na makontak? Kaya't asawan? Insukat na tayo ni daddy, mami. Adan na ka mo, Robin anak. Maawata mo dagitoy. Kat nalabit. Kasta tinipasamagan. Iso ako nakabad ni daddy, mami. I hate daddy. Awan ka dit kontak mo kadagiti kakabsat ni Ricky. Oray ka no isuda kat. Saan na asungsungbatan ti awag da? Anya. Madadala ang ti utek ko amang panunot iti dayta daddy. Isa, lipat ko. Be strong, anak ko. Wan dad. Dagiti duhang anak ko ti mangpatpatib kar kanyak. Aramidag ti amin akabaalak by God's grace a makaturpos da. Uhen, agkamang kaken apo Diyos, na di nakabaybayan, anak ko. Wan daddy. Nasakit man nga awatan no bilang, ta insukat na kami ni Ricky. Awan maaramidak no di mga klon. Anali, anak. Ngam ko ma, ibagana no anya ti kayat na. No, anya ti plano na. No, nakasarak iti makaparagsakken ko na itay. Banak ajak may paay. Anya nga rot. Ibagana ko ma, tanoday tati pakaragsakan na. Itid ko ti waya-waya na. Anali. Saan ka din daddy? Uray saan ko mapagsinaan ti pinagtipon ti Diyos. Ang awan mabalin ko. Ngem isuda nga ta iti dayjay a babae ako nam. Anya ko mapay ti pagduaduan tayo. Isuda ado ha. Ay, in-block san iti Facebook kan iti messenger. Kaya't naasawan. Isudan kan amangan no agdenden nada pa yan. Agyaman na, Diyos ko. Ada akon dito'y London. Tarabayan na kumaaka na yun. Ipagpagapumla ko man kadagiti anak ko, Diyos ko. Di na kumabaybayan. Aginanaak ka no pa'y dito'y ospital doon. Naimbaglaan. Ngam kayat ko ka no apribado ti biyag ko dito'y. Mabaling ko ti sumapol iti apartment ko. Uray kat, ada housing allowance nga ented da. Iso ti asikaswa ka. Ngam for the meantime, kat dito yak pailaan. Pagbirbiro kak iti pagakarak. Tay kuma saan nga adayo iti hospital? Wen daddy, saan da ka pakadanagan ditoy? Nasayat nga rod lugas ta, anak ko. Adaak pailang ditoy hospital dorm. Ngamadan na saraka ka pagakarak. Oh, kasta ka di. Oray kat adamat housing allowance ko. Kayat ko, naka-private iti pagnaadan. Ta, ado kami dito'y dorm. Nasaysaya at pa iha. Da kayo pailaang ti makaamo kadag iti apuyo.
Uwan anak, saan ka nga agda nagunay? Uray kat nasisingpat tagiti anak mo. Sige nga Rodan, Dad. Time to sleep akon. Sige anak ko, agannad ka kumaakanayon dita. Wan, Daddy. Bye. Bye! Diyos ko. Italag ko ti amin ko. Dun ka. Di na kumabaybayan. Uray no kasto'y tinagpanagat ti pamilyami. Ipaayan na kumapay iti naan-anay akirad. Adaawag ko iti messenger. Sino nga kati? Ni Ricky. Sige. Awatek ti video call na. Hello? Wrong call kayo sa, sir. Anali, kumusta ka? Amangan no aga pa kayo iti asawam, sir. Saan ko akayat ti Riri? Si Kati talaga ngay nawagak. Kaya't ka akasarita. Adda ka di pa'y nasken apagsaritaan ta? Adda. Pakawanan na ko, ma. Pakawanan? Adda ka di basol mo kanyak? Ako, nagpasulakan ka. Nagbasol? Anya abasol? Saan ko nalabanan ti sulisog? Kat? Ni Winnie tinakasulisuga. Juan, Ayop kayo. Demonyo kayo! Oh, agyaman na kay mawag ka, anak. Daddy! Oh, apay. Anya tinapasamak kan katag sang sangit ka. Adda ka dida ka sa napasamak. Imawag ni Ricky, Daddy. At nagdagas tinamwa. Kasla mabiyante marupong ko. Ne, itaman pa'y anak kalagip nga imawag kan ka. Gusto amin nga atak ko. May paman ka na kuha na kanuini. Sinalbag? Saan ko ang mapakawan na siyang alalaki, Daddy? Anak, kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Be strong. Agbalin ka anatibkar ka dagiti anya man na panupok asumangbaikan ka. Kas na jak maaklon, tinagpanagan ti amin. Pagbihin pa ilang ni Ricky, Jay. Nulapsan ti agsao. Saan pa'y anatawanan? Insukat na kon. Insukat na kami. Ngamkas itinakunak, agbalin ka kumaanatibker, gapuman laeng kadagiti anak mo. Ikamang mo iti Diyos ti amin, ta isut mang tadkirad kan ka. Daddy. Kaya saan ka kumangag panunot iti banag amang dadail iti bakim, iti biyag mo. Saan ko nga mo? Kasi nandiyan ka mahlan. Saan? Saan anak ko? Saan ka apaabak? Agbalin ka kumaanatibker. Sige, anak. Bye. Kaasimat ti anak ko. Adya ka din na dyan, Manong. Asino di kita sa Rita Bitay? Di ka di anali? Wen, solidad ading ko. Apay, adya ka no tinapasamak? Imawag ka no tinalaing alalaki. Ni Ricky ti kayat ko asawen. Anya? Kadejay. Kinumpirma ng addan sa bali akabalay na ijay. Diyos sa man nakabalin. Naaramid ni Ricky ti kasta. Saan na kano analabanan ti sulisog? Andiyamat tanday ta arason.
Kat ti may sa asakitan tinakam ni Anali. Di pa'y sigod agayam kan katrabahuan na iti ospital ang naggapuan na. Anya? Ay, susapo. Nagkita da iji Canada. Kat da iji iso tinaglawanan ni Ricky. Kasano daytan? Binalbalakadak ni Anali. Takas taunay ti sakit kinakam na. Kas taunay ti anugog na. Bayat ti panagsarsarita mi. Amo nga ta ni Ricky, nga da ijay London ni Anali. Saan ko na nadamagadin ko? Saan siguron anaskan pa'y ama-amuan na? Kasla na patagunay ti ibagayo kada kami kinimanang ko, lo. Awan pa'y mo't ni manang Chrissy. Wen, imbaga ni Lolam solidad. Iso si kapila ang tikasarita kapok. Maipapan ka di itian niya, lo. Seryoso kayo, mat. Mabalin, bad news na ito eh. Adda kayon iti husto nga edad. Makaawat kayo maten. Lo? Saan ko akayat agurain nyo ti amayo? Ta saan kayo atimao? Loawan ti amayo. Apay ka di, lolo. Anya ti may papankin ni daddy. Adda ka nun sa bali akadenden nana ijay Canada. Anya? Mismo nga inamin na ken ni mami yo. I hate daddy, lolo. Robin, Barok. Kagurak ni daddy. I hate him, lolo. Numabalin saan nyo kumaaguraan ti amayo. Kas itinakunak awan kayo no awan na amayo. Ngamdakas ni daddy, lolo. Insukat na kami iti daydi a babae. Saan ko ama pakawan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ta mababalaw no kasta mantirik nana adin ko? Diyak pulos nam namaan na maaramid ni Ricky ti Kasyay. Uray siyak. Gam ni Ana liti pakaasyak launay. Madanaganak. Amangan no anya ti aramidan na. Abos ta adda iti adayo. Wan nga rod. Saan ta amasaranay? Hanggang patyak, kabaalan ni Ana liday ta? Wala, parang umawag tumanen. Tinasayaat. Paawagan ni Rubin, babaan ti messenger. Andi nga yan dati inata. Masapol mapatipkar ti pakinakam na. Hosto kasolidad. Dahit tati amok. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Kat nang nangruna. Adag iti anak na ti mangtad iti moral support. Saan na nasumpatan niya Ana litiyawag ko? Ora na giti anak ko. Saan ako nakayat nakasalita? Aklonak. Nadagsen kinagbasolak ka ni Anali. Kinuray ka na giti anak ko. Amok agaguradak. No apay kitiadyak man na nalabanan ti sulisog. Napintas ni Winnie. Ken aklunak. Bunga siguro iti ili ko kan analiti nang idoron kanyak anang tutup ken kuana. Ano? Panasik naman niya awagan ng iti anak ko. Kaya't ko tiyagkid daw iti pamakawan kadakwada. Adda awag ko iti messenger. Ha? Ni daddy. Ken adda message na. Agpakpakaasi akasarita ka no. Sumpatan. Katsidirak. Hello. Anya ti masapul yo? Pagyaman na, pasinong batang ti awag ko, Robin, anak.
Saan dak nga awagan iti anak? Ta saan kayon abigbigan nga amak? Anya? No mabalin la kumaapilyan ti agbalin nga ama. Saan ko akayat ada kayo tinagbalin nga amak? Amo ka nalakos ti guray kanya. Apay asinaktan nyo ni mami. I hate you. Kwa, Robin. Kagurgura kayon. Uray umawag manan. Saan kon asungpatan? Kan iblak ko pa'y kit din. Nigayam dadim jay kinasaritam, Robin apok. Wan lolo, O, naimbag man ka imbawag. ngam inblak kon. Anya? Kagurgura kon ni daddy. Nasakit tinakam ko iti inaramid na lolo. Robin. Maasyanak kin ni mami. Iso nga awagak ni mami. Kat ibagak akagurgura kon ni daddy. Anya? Wan lolo. Oray ni manang krisi. Kuma, kagura na mutan ni daddy. Dahita ti problema ta makadadi ni manang mo. Amumatan. Daddy's girl ni manang mo. Basta lolo. Siyak, kagura kon ni daddy. Makaturturog ak pailaang, Robin, anak ko. Kumusta kayon dita? Awan parikot kada kami, mami. Da kayo ti kayat mi kumustaan. Saan dak apakadanagan? Okay, yak. Are you sure, mami? Amok asaan kayo nga okay? Imbaga amin ni lolo ti inaramid ti asawa yo. Ha? Asawa yo? Kun kandadim? Kagurgura kon, mami. Aniya? Kuma, saan nyo nasobyan? Kurain nyo mutan. Aniya? Be strong, mami. Saan kayo nga agdanag? Uray kasto'y tinapasamak. Igaad mi ti agadal. Anak? Saan mi asayangan ti sakripisyo yo? Agyaman ang anak ko. Ipakita mi akabalan mi ti agbyat. Kan makaadal kami nga uray awan. Agyaman ak no kasta anak ko. Oray anya ti mapasamak. Saan ko nga ipalubos adi kay makaturpos iti panagadal yung anak ko. Agyaman ak, mami. Naimbag kayo unay. Saan akas iti asawa yo? Anak, numabalin. Saan nyo kumaaguraan? Taamayo lata. Sorry, mami. Nung saan kun akayat ni daddy. Aniya? Numabalin ko mala ang apelyan ti daddy. Robin, anak. Sige, mami. Matulog kayon. Take a rest. Bye. Love you, mami. Love you too, anak. Saan ko ang mapapasol dagiti anak ko? Nasakit ngamin. Tinaramit ni Ricky. Kumusta ka ditan, anak ko? Nasa iaatak lang, Daddy. Saan na kapagdanagan? Are you sure? Wan, Dad. Nasakit man. Ikarigatak na awatan ti amin. Kasta ti rumbeng, anak. Kat, adan na ikadang ko, Daddy. O, anya dayta? Inton agawid ak, wano, agbakasyonak. Ikarigatak akong tagan ni Ricky. Apay, anya ti planom? Ipilak ti annulment ti kasarmi. Anya? Dahil tati na ikadang ko, Daddy. Saan kun akalikaguman pa'y ti panagsinubian mi. Nasaktanak iti inaramid na. Kagamok, anaragsagan iti sidong ti babae anang isukatan na kada kami. Awan makunak dita. Ngem no mabalin na kuma, saan akasta ti pagtungpalan ti amin? Kuma, Dad.
pukawan anaming pinsan ti amor ko kenkwana. Nagbiit ti panangisukat na kada kami. Anak, Makatawan na laang idyay no panunutan. Insukat na kami. anak, panunutan kumapay anaimbag ti amin, sakbay ang mangadang ka. Nakaikadang akong dati. Pasit laangan a panaguray. Malpasan ti kontratak nito eh. Ngam ti parikot laang. Kad sa anak a makaawid iti graduation ni Chrissy dati. Uwan ata kasano, nairanamat nga rudan nga adda ka dita. Awagag tulaangan. Kat namnamaag a maawatan na ti anak ko dati. Buen, Eksakto laang a makatawan ng pito eh. Kat sa anak a basta makaalat ti vacation ko. masirib, ken man nakaawat na iti anak mo. Iso nga awan rumbang a pagdanagam kadakwada. Sige daddy, kastapay nga ron. Paliwan tayo tumanin ti aksarita. Ta sumro ka kung iti work ko. Halawan anak, aganad ka dita. Ken di mo liplipatan ti ang kararag ken apo Diyos. Wan daddy. Sige, bye. Bye, anak ko. Oh, makariknaak iti asi, iti anak ko. Nangrunak ket adda iti sabali a pagilian. Amo ka masirib ka, ket addan edad mo apok. Amok a maawata mon dagiti paspasamak. Lolo, Tinapasamak kadagiti naganak kada kayo, ti kayat ko asawan. At daken kan, no anya tiriknam iti inaramid ni dadim. Lolo, Saan ko nga ibaga, gurain nyo? Wano guraim? Tauray anya ti mapaspasamak, isupay la ti amam, ti amayo. masya ka ni Mami. Diyak pulos pagarupan na maaramid ni Daddy ti Kasjay. Nakarkaro pa'y kanyak, apok. Saan ko apulos aninamnama kan pagarupan? Mismo ati amayo tinangaklon iti amin. Nga addan sa bali akadenden na ijay. Kastagayam, Lolo. Ket ammom kadi, akayakan ni mamim nga ipila na ti legal a panagsinad wenno pan nakawaswas ti kasarda. Banag kuma asaan ang mapasamak. Anya? Da kayo, anya ti makunayo, kaya tiyo anaan-anayen nga agsinada. Saan tayo ang mapabasol dagiti anak mo, Anali? Auntie, Ngam ni Chrissy, bariknak ket saan na akayat nga agsina kayo. kasta ka di. Amumatan, daddy's girl ni Chrissy nga anak mo. Ngam awanan makalakpad itinay kadden ko, auntie. Ala, biyag mo day ta, Anali. Ket maawatak tiriknam. No day ta tinamnamaem ang makapaginawa itiriknam. Sige, saan na kaalapdan? Wan auntie, awanan makalakpad kanyak. Apaman ang makaawid ak. Mapanak adagos iti amamok nga attorney. Ngem kasanon no saan to apirmaan ni Ricky? Kasano ang makontak mo? Ikarigata ka sa pulan, auntie. Mapanak iti agency anang ipag na iti ipapan na ijay. Imposible ajak mabirukan. Ala, si kalat na ti makaamo. Makatawan laangan, auntie. Makabakasyon ako. Ket napartak laang nga aglabas ti anak. Panagkunak ket saanin nga agbaliw ti panunot ni mami yo apok. No siyak, kayat ko launay lolo. Kas makita yo mat. Binaybay anda kami pa yan. Amo na mat asa anak pa yan nakaturpos. Maawatak matkit di triknam apok. Ngam no saan akagora ni Manang Chrissy. Adakin ko ana daytan. Sa bagay, amo tayo mat ang makadadi. Wen, gem kas itinakunak.
Saan adakes no? Pakawanan nyo lata, apok. May sa timangedeng ko, lolo. Basta, kaya't kung agsinadan, tangay adamat la sa bali a pamilyanan ijay. Alakat, bukod mo arit na dayta. Mapakawan ko man, lolo. Agpatinggalangan ijay. Saanan ang maisubli ti sigod a panagraam ko kenkwana. Agduma kami kinimanang crazy, lola. Apo, No kasta tirik nana, raaman tayo. Ngamraaman na kumamat, no anya ti kapanunutan kan rikna. Iti parikot da mami kan daddy. Robin, apok. Ni mami launay, kasyak lola. Nagdakkel ti sakripisyo na kada kami. Amok amarigrigatan ijay. Tadwa ti mang burburibor iti panunot na. Sigurado dayta. Tinapasama kada iti asawa na. Kan iti kaadda na iti adayo. Ti awan ka binulig na ijay. Uwan nga rod, lola. Ikarkararag ko. Asapay ko ma. Tasan nga agsaksakit. Awan mangandingay kan mangsaranay kan kuana. Dayta ti pagdandanagan mi kinlulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaot trumat a babae. Ammo na lang aro doon adi da maikasar. Imanugot latta amakidin na, lola. Ala, nasyak maawatak tirik na mapok. Ngam husto mat kid ni lolo yo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laeng.